जुजलपा नमस्ते भिन्सुठा नेपाल भाषा समाचार जना वयाचना जी विनेता जी सञ्जिला ठौ नेपाल सम्मत छिन्ससो बिद गुला थो चरे तिथिया दिख 2077 साल साउन 9 गते शुक्रबार अथे 2020 साल जुलाई 24 तारिक या दिख बुङ्गया करुणामयी द्य आ चात्रा भएको साउन 10 गते येगु कथा तयारी जुगु दो गुटी संस्थान येला साकाम बुटबा हाक्न साउन 10 गते न बुङ्ग द्य या जात्रा मया गुजुरा ठएको पौछया हेव बिबा जात्राले चाहिँ सरकारवाला पिन्सा फुक्कन जिल्ला प्रशासन ज्याको येले डेलिगेसन वना जात्रा यागो बारे सला ब्याको कुखा सलालिपा आ 10 गते हे जात्रा यागो कथा तयारी न्याको दो मिगा बुङ्गड्या या पाला चुनेपि पाजु साइड सेपि जुसिटा लिसे जात्रा या सरकारवाला त 12 हे खजु ज्यापुसमा सक्ने जिल्ला प्रशासन ज्याकु वंगोखा अनसल जुबले येला जिल्ला या प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ नारायण प्रसाद पटन थपिन संजाता टिकेटा मधयातका थागो ख सलले सहभागी पिन्सन थागो दु सलले सहभागी पानीजु कपिल बजार जाने सञ्चार कमी पिनले से खलना देसे सिडिओ पटन जात्रा या त मौखिक रूपमा अनुमति बिगो ख थागो दु लिखित रूपमा हे जात्रा या अनुमति फोवले थासा कोरोना संक्रमण या जोखिम या कारण सरकार छुछु ज्याखत प्रतिबन्ध तयातगोले लिखित रूपमा हे जात्रा अनुमति बी मफैको तर जात्रा जुले थासा थपिन मागो गुहाली यागो ख सिडिओ फटान थागो जानकारी बिगो दो सालाले सहभागी दैवज्ञ ज्योतिष कृति मदन जोशी मिंग बैठकले पा जिल्ला प्रशासन जात्रा वो पंगो खने मधुगो थासै सिडिओ गुप्ता फु उक्त सामाजिक दूरी कायम याना जात्रा या तागो थागो दो लेसै सिडिओ जात्रा या बारे ठौ 11 बजे ठहर जानकारी बिटा वल्लीपा थपिन यामागो तयारी यागो खन कनादिको दो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग थौन वावैको सम्भावना दुगो थागो दो थिति थासे खुशी वावैको व मध्य पहाडी क्षेत्र पुछेताको वैको थागो दो चला वैको ताक संकेत खने दुगो थासे सतर्कता अपने याता आग्रह यागो दो विभाग वावैको हुनी थिति सडक व हवा यातायात प्रभावित जुगुनी उकिताक सचेत थागो दो विभाग या कथा थौ देनिंग सामान्य बदले जिया छुसो थासे हल्का व मध्यम वावैको सम्भावना दुगो दु थासा प्रदेश 1 प्रदेश 3 बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश व प्रदेश 5 या छुसो थासे तस्का वावैको सम्भावना तक दुगो थागो दो सीता पाइला मिगो बिहिबा सनिले छम मिसाया त एसिड छ्वाकुको दो ओकलढुङ्गाया नि निदय पवित्र कार्कीया त एसिड छ्वाकुको प्रहरी थागु दो छेन निको न्यहने उठका वम कार्कीया त अथि एसिड छ्वाकुको खस ओम मिसाया ख्वा छपात एसिड लागु दुसा आ कृतिपुर अस्पतालले वासो ज्याचुङ महानगर प्रहरी परिसर या प्रमुख श्यामलाल गेवाली सञ्चार माध्यम त जानकारी बेगु दो एसिड छ्वाकु मनोया त प्रहरी मालिकुज्या यनाचुङ्गु दु माई स्थानीय श्याम नारायण वर्णवाल सासल्या मफिया सिउगु दुसा थथे सीम नेहतया वर्णवालिया स्वाब संकलन याना पीसीआर या पीटी पाखी परीक्षण यागु छोले कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु ख ठोनाप कोरोना भाइरस सिपिने गुल्या पी स्वमा थ्यंगुदु थथे सीम वर्णवालिया बिहिबा दाह संस्कार नेपाली सेनाया टोली हिन्दू परम्परा कथा तिलावे खुशी दाह संस्कार यागु ख नेपाली बिहिबा सचिव पी नेमेसिके कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगु ख ठोनाप कोरोना संक्रमितल्या जिन च्याडो निसव पी छम थ्यंगुदु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम बिहिबा नियमित लाइभ अपडेटेड जानकारी ब्यादिको ख लिपाङ्गो निपेगो दुने थप सचिव ने खुमा कोरोना संक्रमण मुक्त जुगु दुसा थोनाप नेपालले कोरोना संक्रमण जुया लायका छिवने पिनिगुल्या जिन निडो च्यासो पी मथंगु दु ठुठा न्याडो स्वसव पी च्यामा सक्रिय संक्रमित ल्या दुगो मन्त्रालय ढागु दुसा मन्त्रालय कथा आटक कोरोना या कारण सिपिनिगुल्या पी सोम थंगु दु प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली या त नप्ला प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारे ठिङ्कुको दो नप्ला गुठले कोर्ना खुसीबा वो चला या सम्बन्धी ओली या त ध्यान कसम याको दो सभापति देउवा कोर्ना संक्रमित या अपया चंगो इले लकडाउन चाके टुंका चुनौती सामना या त विशेष रणनीति निर्माण याको नीति प्रधानमन्त्री ओली या त आग्रह याको दो देउवा PCR प्रविधि पाखिन्छ क परीक्षण या त आग्रह याको ख देउवा क्वारेन्टाइन त अझन मापदण्ड युक्त डेकेटा सरकार ध्यान मबिगोली आपत्ति पंकोको दो अथे देउवा विदेशी अल्पत्र लापी नेपामी पिनिगो उडार ज्या तीव्रता त बितन बोली या त आग्रह याको दो खुसी बाबो चला पाके देशे ठिठी ठासे अल्पत्र लापिनिगो पूर्ण स्थापना नीति तक देउवा पहल याको नीति आग्रह याको दो महानगरपालिका वडा 18 या निर्माण जुगु पुष्पलाल स्मृति पार्क या बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा या वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल उलेज्या यानादेखि दो उलेज्या ज्याजोले नोभ्याको छोले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा या वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पार्टी दुने वाद विवाद जुसा आटे च्या मागो छु कान मडुको तका ठ्याटिको दो नेता नेपाल पार्टी दुने संवाद जुया चंगु दु व विधि पाखे डको कोसिको जुइ तका न ठ्याटिको दो नेता सोयान पार्टी देखेको आधारिया निहाउने माथका बाबिया दिगो दुसा पार्टी दुने वाद विवाद जुसा आटे मागो छु कान मडुको तका थागो दो उगो ज्याजोले पुष्पलाल या योगदान या त कदरिया से पार्टी कतया देका इनके मागो खन थ्यादिको दो नेपाल सुनान च्याक गल्ती या स उकी या सजाय पार्टी मखु व्यक्ति या माथका थ्यादिको दो उगो ज्याजोले या महानगरपालिका या प्रमुख विद्या सुन्दर साके डको नेता पिन्ट एकबद्ध त ट्रीको सन्देश बिया डको कार्यकर्ता व नेपाली जनता याको मन त्याके त सुझाव बियातिको खसा महानगरपालिका दुनिया सार्वजनिक जग्गा या त पार्क रूपे विकास या त यंगा चुनिको विचार नेथना दिला प्रदेश तिनिया सांसद बसन्त मानन्धर नेकपा या विकल्प नेकपा या हे खतका थ्यादिसे नेता प्रधान मको नीति प्रधान जिमाको खे बबियादिको खसा यही महानगरपालिका 18 वडा या अध्यक्ष मुसेकाजी महर्जना पार्टी गोप्य बैठक या समाचार बैठक छिमा ढको इले सामाजिक सञ्जालले वइको ठेगो बालाको खम्बको थका थ्यादिसे नेतापि एकबट्ट जुइटा थ्यादिला राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर दोछियो नेपेमा नर्स्यात अन्तर्वार्ता पाखि वञ्चित याना राजनैतिक आस्था या आधारे सर्च लिस्ट तयार याको तथ्य ल्यावगो दो सेन्टर विज्ञापने न्यानातगो सर्ट उल्लङ्घन यासे संक्षिप्त थल सर्ट लिस्ट तयार याना अन्तर्वार्ता कागो ख सार्वजनिक जुगो ख सेन्टर नि न्याम नर्स का कार सेवा नियुक्ति याको अजु आह्वान याको दरखास्त या सुचाने जिन निसव ने समस्या आवेदन बिगुली विज्ञापन सुचाया अख सचिव ने नेमेसित जक सर्ट लिस्ट तया अन्तर्वार्ता कागो सिडुगु दु कोभिड-19 महामारी इले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर आवेदक जिन निसव ने छम नर्स या 9 लाख नि $2 डा उठे यागु खनेदु तर उपी नर्स पिन काउन्टरबाट वञ्चित याना ब्रह्मलुट मचे यागु खनेदु सेन्टर 2076 फागुन 20 गते नि छनु या म्याड बिया स्टाफ नर्स आवश्यकता सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक यागु ख सने नि न्याम स्टाफ नर्स या जिन ज्यादा पुवाना पि न्यादा मपुपिनी नेपामी नागरिक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था पाखे नर्सिङ दसिपौट हव सर उटिन यागो कारण कथा स्थापना जुगो स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक परिषदे ना दर्ता व नवीकरण जुगो लिसेया योग्यता आधारे कोछना तगु ख छनौटिया तरिका लिखित वा मौखिक वा निगुली जुइगो थका सूचना स्पष्ट रूपमा नाटकको दु तर सेन्टर मन्त्रालय पाके निर्णय याका राजनीतिक चलखेलो भनसुन या आधारे सर्ट लिस्ट तयार यागो सेन्टर या कर्मचारी पिनिको आरोप दु नेकपा विप्लव समूह या ललितपुर महानगर इन्चार्ज बज्र थाइमह महेश बजाचार्य या त प्रहरी जोंगदु नेवा समुदाय या त गुवाके गुग थाया प्रेस विज्ञप्ति पिकया सर्टपाप कायम याना जोंगु थिति जात जाति लिसे सम्प्रदाय दथुया बालांगु स्वापु या त सेंकेगु कथा गुवाकुगु मा मधुगु
अफवाह फैले यागु प्रचार प्रसार यागु थजागु ज्या संलग्न जुगु अभियोगे बजाचार्य यात यला सोर स्वास्थ्य गणेन्द्य लिक जोंगु ख मंगलबार नियन्त्रणै काम बजाचार्य यात मकुगु अफवाह फैले या मजुगु कसुर मुद्दा अनुसन्धान ज्या जोंगु महानगर प्रहरी परिसर ललितपुर प्रवक्ता एएसपी टुल बहादुर कार्की थागु ख अथे नेकपा पिप्लस समूह या कार्यकर्ता एन बहादुर शाही यात यलया बालकुमारी मंगलबार जोंगु ख राज्य विरुद्ध दोष फैले यागो नेकपा विप्लव समूह है आपत्त जुइमा थका स्थानीय जल खलहलिसे जन सम्मान या त ख्याना आतंकित लिसे हैना न्यायको ज्या यागो खने देव आबद्ध जुया जोंगो अभियोगी शाही या त जोंगो थका प्रहरी थागु दो शाही या त अभद्र व्यवहार मुद्दा अनुसन्धान जुया जोंगो एएसपी कार्की थयादिको दो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 या परीक्षा उइको असोज महिना नेकेको कथा तयारी जुगु थागु दो सरकार मिंगा लकडाउन को चागु घोषणा यागु चोले पढौ एकटेन्डेसन स्कुल कलेज या परीक्षा नेकेको निर्णय न यागु ख थोइ निर्णय आधारे बोर्ड असोज 12 कक्षा या परीक्षा क्याको तयारी यागु ख बोर्ड असोज 15 गते दुने हे परीक्षा को चाकेको कथा तयारी याना मन्त्रालय याके अनुमति माग यागु दो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ठुकी अनुमति बिलता सब परीक्षा नीति तयारी तचेकेको खाना बरा थाको दो कोरोना महामारी याना खाते वना छंगु काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसी पेमा बोर्ड सदस्य तेसन थपिनेको शेयर मेको तयारी याना छंगु खसी दुगु दो शेयर मे पिम बोर्ड दुच मध्ये कलेज या चेयरम्यान आरआर पौजेल न ख पाण्डे न ख पिके सुटोया कथा थो पेमा दुज तेसन थपिनके लाना छंगु करे पेउ अर्वतका बराबर या शेयर मिटिङु खस पि पेमेसीको ठो शेयर विराटनगर स्थित नोबेल अस्पताल या सञ्चालक मनोज शर्मा न्यायटेङु खना सिदुगुदो थोसियर न्याय ठुङ्कल कि शर्मा या त लाटी कलेज नि 6% शेयर लावै वयालिपा कलेज न वे कलहे सञ्चालन याको खथागो दुसा शेयर न्यायको बिगु बारे वे कपिनिगु दथि एमओयू समेत जुइठुङगु गुन सूत्र थागो दु काठमाडौँ मेडिकल कलेज यही तसक चले जुगु अस्पताल मध्ये छौ ख तर नेपालको इले कोरोना या कारण कारोबार सुस्त जुय अस्पताल खाटे वनेगु सुरु जुगु ख ठुकियाना अपो शेयर कया त पिपेम बोर्ड जतेस थपिनी शेयर मिटिङगु खथागो दु शेयर मिटिङगु बारे मेको छुन कारण थागो मदुने कोरोना या कारण देश आर्थिक मन्दी वया चंगु इले न जुगु ठो तढंगु आर्थिक कारोबार ख थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदो अक्न पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छाता बियादी मास जिमी त सपुत यादिस नाप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पिएना ऑल नोटिफिकेशन ऑन एना दी थका मनदुना चना प्राविधिक पासापि योनिको रोबिन त सुब्या बिसी जी सञ्जिला जी विनिता यातन वनेको उजा ब्यादिस सुब्या जेमा भ्या